Pertanyaan, tegaro riasat tak kalupa poleri sempajange sepanjang bacaan kami. Ia urun tue dua pat tafsiren atau pandritata. Naya riasenge tak kalupa poleri sempajange ia naritu sengaja natunda-tunda sempajange. Tamak ni wattue natuli monro tunda-tunda sempajange. Nulewat dini mas sempajang dek panajame maka de topan ditata iya nahenakenna alladzina hum an salatihim sahun. Nasaba engkah hak desat na nabita maka da sikes-sikesin na amala iya naritu as-salatu ala waktiha mas sempajaki riwattunna. Engkah toh hak desat rampe maka da sikes-sikesin na amala ia naritu as-salatu fi awwali waktiha mas sempajaki ripamulanna wattue. Niki yang menjadi tanda tanya. Tegaro riaseng pamulanna wattue. Jadi fakulingi, tegaro riaseng pamulanna wattue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra merajekta rilalenna kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakakna lo nikmai lebih riolok bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiatta ia manem sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nenia didik ki. Nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah Isra Mirajna nabita nailorengi puang Allahu subhanahu wa ta'ala untuk mengakui araja akuasangenna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Upakulingi termasuk hikmah Isra Mirajna nabita nailorengi puange kepada engkau mengakui araja akuasangenna puange. Mengapa demikian? Ia he gau de naitai mataulu. Nasaba de naitai mataulu gangkana masussa natarima akalen. Nekia nareko tepe ripake bicarai Isra Mirajna nabita namu de naitai mataulu, namu masussa natarima akalan, nareko tepet tak mak bicara, insya Allah malomori tarima. Aga sabakna, nasabak makedai bicaranna tepe de naya manenna tongenge, mesti naita mata. Nan niade to ia manenna naitai mata tongengi. Upakulingi de naya manenna tongenge mesti naita mata.
Nan niade to ia manen nanaitai mata tongengi. Walangi contoh, tidak sedikit ada orang ketika kita berjumpa dan bertemu, ternyata dia tersenyum manis. Hanya saja di balik senyum manisnya, ternyata hatinya menangis. Dek nacet de iruntu engka tahu maca waca-waca beru irita, nekia teri-teri mareni atina. Mengapa demikian? Dek naya manen nanaitai mata kongengi. Nanya dek to ia manen na tongenge naita mata. Walaki contoh. Engka guru SD tania seleng. Natanaiwi murid-muridna yar selenge. Makadai pakutanana lapok guru tania seleng. Anak-anakku ia maneng, siapa Tuhan kalian? Niga puamu. Maka gorangan anana emape bali, maka dapuaku puang Allahu Ta'ala. Makutana si lapok guru taniye selam makada, niga puramitai puang Allahu Ta'ala. Maka gorangan si anana emape bali, maka dadegaga puramitai fongallahu ta'ala. Nasabak makadai anana edegaga puramitai fongallahu ta'ala, gangkana ia rolapo guru taniye seleng male kesimpulan makada kumapak itu, dek gaga riasa fongallahu ta'ala. Nasabak akalenna pak guru, makadai ia panariasa tongang nareko purai irita. Ternyata mamekok maneng ananae. Engkamunaha salah sedianana nakka limanna mendre. Nainapa mak bicara makeda pak guru elok toka makutana. Nulle kapang iahe ananae anak pole baranti. Nakka limanna makeda pak guru elok toka makutana. Makede guruna aku tanah nina. Metek lapong anak makada teman-teman semuanya. Guru tak mapikiri agana napake. Maka gorang anak emape bali. Makada guru tak mapikiri akalena napake. Makutana si. Makada niga puramitai akalena pak guru. Maka gorang manang anak emape bali, maka dadega aga puramitai akalenna pak guru, tapa malah kesimpulan lapong anak maka dakuma pak itu guru tak todega aga akalenna. Ya. Aga betuanna tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata. Makunihe Isra Mirajatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangkana setiap kali kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, mestina PDI pataraka itu peta untuk mengakui araja akuasangenna puang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, mompok si pakutana ripallawangenna topan ritata. Makeda iaro Isra Mirajatna nabita tujuanna mendre rilangi pitus susunge tarimai parentana sempaja 5 wettue. Tujuan utama Isra Mirajatna nabita ia naritu mendre rilangi pitus susunge tarimai parentana sempaja 5 wettue. Nekia mompo ipakutana makeda nareko tujuanna mendre iase, lalu agaro kira-kira hikmana, na itiwi nabi talab biriolo ri Masjidil Aqsa na inapa mendre. Magiro na dek na teru, pole Masjidil Haram materu mendre iase. Padahal nareko elo imagati ia hegaue, semestina pole Masjidil Haram materu ilu turun Nabi tamendre rilangi pitu susunge. Nekia pertanyaan, agaro kira-kira sabakna,
naritiwi nabitta lebiriolo ri Masjidil Aqsa nainapa menre ri langit pitu susunge. Ternyata pappe balinna iya hepakutanae engkai rilalenna subhana. Maka defong Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka defong Allah Ta'ala samana elo imaka defong Allah Ta'ala sengaja upal lalem penni ataku boleh masjidil haram lauri masjidil aqsa nasabak tujuanna linuriyahu min ayatina elo iri pitayan nabitta tanra-tanrang araja akuasangenna puangi. Iyana tu sabakna dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maega peristiwa naita nabitta ia wedinge mancaji ak gurung ri ummatna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampeng mompo sipak kutana magiro nabitta naulem mitamanengiaro. Sepanjang bacaan kami menemukan setidaknya engka telu pappe bali. Tiga yaro telue, satu. Nabitta naulem mitamanengiaro tanra-tanrang araja akuasangan napuange. Nasaba iya he isra meraje elo ulena puang Allahu Ta'ala. Nana rekoma bicara puan ni tawe selesai persoalan. Betuana ada sekalipun mustahil menurut manusia narekoma kelo ifong Allah Ta'ala dek gaga mustahile risese arajanna puange. Jawaban yang kedua maka de topan ditata nabitta sallallahu alaihi wasallam naulem mitamanengiaro tanra-tanrang araja akuasangan napuang Allahu subhanahu wa ta'ala nasaba iahe Allah lengenge perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi ipamulai nasaba se digau ia naritu ibisewi yatinna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa horok ni rieng kalinga kisana engkai malaikat Jibrilu pole si bawa malaikat Mikailu dan nia dua telu malaikat lain materuk mat depek risedena nabitta nainapa napue arona nabitta mapamula riadakna leturia sekna awanenna nainapa napesu atinna nabitta nainapa ribisai nasaba uai zamzam sisenna pura ibisai atinna nabitta ipenoi nasaba epak sewa-sewa tiga yaro epak tepuk pak disengennya makinin nawanan nia tentua masa si senna penno atinna nabitta iputama pemet diarona nabitta nainapa ipasiamo pemeng arona nabitta sallallahu alaihi wasallam naripamulai Isra Mirajatna nabitta tafarajeka dan pemakede tofan ritata macare pagaro atinna nabitta nasabari naribisai rimalekae macare pagaro atinna nabitta nasabari naribisai rimalekae. Ternyata makadai topan ditata ma akhrajal amlaku min qalbihi aza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Betuanna de gaga carepa na pesuk malekae poleri atinna nabitta nasaba atinna nabitta atide metto gaga carepana. Nekia pertanyaan, narekodega agacare parilalang atinna nabitta, lalu agaro kira-kira sabakna naribisai atinna nabitta. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin, ibisewi atinna nabitta, tannia gara-gara carepana, nekia ribisewi atinna nabitta, nasaba elo iri tambai apacingenna atinna nabitta. Aga betuanna, ipatallei alebirna nabitta rima kedanna satu-satunya manusia dek gaga care parilalenna atinna ia naritu nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Si salatosi atita idi umma na nabita. Ya pu atita idi umma na nabita, ya ro carepana, Masya Allah. Gangkana engka ak guruku he. Atide gaga carepana. Naribisaimu pari malekae, maga naro ati megae carepana. Wakulingi, atide gaga carepana. Naribisaimu pari malekae, maga naro ati megae carepana. Sekarang pertanyaan, lalu aga napak bisana atita idi. Nasabada bita, ibisayatin narimalaka nasaba uwai zamzam. Aga tosi pak bisana idi. Pak kutanana aga memet carepai. Ternyata, maka de topan ritata, dega aga carepai yatinna tolinoe, sangadinna dosa. Na dega aga tahu, dega aga dosana. Nareko engka mengaku dek gaga dosana, madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko asenna haji saleh. Nasabak dosa carepewi atita, karenanya mompok pakutana aga napak bisana, maka de nabi talikul lida indawa sininna lasai engkamana pak burana. Wadawa uzzunubi alistighfaru, sementara pak burana dosai ia naritu istighfar. Aga ak gurukuhe. Kuromak bere isyarat. Nabita naulem mitamaneng yaro tanra-tanrang araja akwasangan napuangi, karena perjalanan ini diawali dengan hati yang suci. Sehingga dengan demikian, kutoni romak jelo, maka dana reko elo ki mitai, tanra-tanrang araja akwasangan nafongallahu subhanahu wa ta'ala, engkalalo ki berusaha untuk pacingi atita. Jawaban yang ketiga, maka dari topan ditata, Nabita sallallahu alaihi wasallam, naulem mitamaneng yaro tanra-tanrang araja akwasangan napuangi, nasaba iahe Allah lengenge minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Betuanna ipa mulai wiri masijie, ipa capuri wiri masijie. Dengan kata lain, samanna elok ki napase fong Allah Ta'ala, maka dana reko elok ko tu menang. Mitai tanra-tanrang araja akwasangan nafong Allah subhanahu wa ta'ala, engkalalo ko berusaha pamulai jama-jamamu rimasijie, dan niatutu i jama-jamamu rimasijie, aga betuana istiqamah masempaja berjama. Awali aktivitas dengan salat berjamaah, dan akhiri aktivitas dengan salat berjamaah, pada akhirnya itu akan menjadi sebab kita akan diperlihatkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Tabarajeka dampeng walaki contoh. Tahun 2019 yang lalu, wetunna ijama rel kereta api di Barru. Rel kereta api di Barru, narapi ni tujunna daerah tak Mangkoso, macawe pole pesantrennya. Ternyata jalurna ya rel kereta api na tuju lebai se die akek buruken riasenge akek buruken na capoe. Ternyata proses pembangunan mengalami hambatan. Nasaba mewa pakamponge dek nama elok palete ike burue. Walhasil diadakan rapat. Naoli ka hadir kepala dinas perhubungan Barru. Di tengah rapat natanai ka kepala dinas perhubungan Barru, maka damaraga tangga ta ustaz. Gangkana mapebali ka makeda pura metomi garo mangolo ri andre guruta Mangkoso. Betuana pura metomi garo mangolo rian reguruta pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso. Aga sabakna menurut patangaku ia ro masyarakat tak rimangkoso engkamupa nala tomatoa.
Nareko iyahe nalai tomatoa mak bicara, insya Allah kedo masyarakat. Mape bali kepala dinas perhubungan, makada kuniro kesalahan ta ustaz, nasabak dek neng kata ngolo di guruta. Gangkana upasilitasi siruntuk guruta. Tapa makede guruta, oli maneng yaro tawe. Risek dia onrong, insya Allah engkapak matu hadirek mak bicara. Singkat cerita, narapi ni wetuna, engkamane ni tawe mak depungan. Engka ni guruta pole tiwi ikitana. Ipersilaka guruta menrek riaset na mimbara mak bicara. Selama mak bicara guruta, deneng kana keda guruta palette ike burue. Deneng kana suro, deneng kana parenta makada palette ike burue. Makada mi guruta wad dimuatu ipalette ke burue dengan alasan begini. Wad dimuatu ipalette ke burue nareko engka alasan darurat, dalilnya begini. Selesai guruta mak bicara, lesok pole mimbarae, matteruk menrek guruta ri otona, nainapan rewe ribolai. Si senal lolo otona guruta tappa masama turuk mana pak kamponge untuk palette ike burue. Karamet narwadana guruta, maka dami bawa wedi muatu ipalette ke burue dengan dalil begini. Ternyata tapak kedomana masyarakat maka dah ipalette ike burue. Nasabak masama turuk ni pak kamponge palette ike burue. Engkai pak cama si bawa pak kapolse mewa kak siruntu. Maka de pak cama tabe ustaz nasabak masama turu ni pak kamponge elok palete ke burue idi to sirias sama turuki untuk pamulewi palete ke burue. Maka de pak cama idi ya sama turuki pamulewi palete ke burue. Maka dakak magatosi na iya nama lolomu pa na ke burut tue. Ternyata maka de pacama nasabak guruta pura mak bicara oleh karenanya manitunai suruh pamulewi. Materu ka angkat tangan nataro. Yang karena maka daka kumapak itu insya Allah ipamulewi esona araba mangoloe. Magina araba upile nasabak engka hak desa pura ubaca ma min syai'in budi ayaumal arbi'a illa wa kad tamma. Degaga anu madeceng ripa mulai ri esona arabae sanga diripa suku ide cenna ripuang Allah Ta'ala. Singkat cerita, narapi esona araba engka ni pakamponge mak depungan. Mak bicara ka, maka danareko engka matu anu madecet talolongan, dek matu na magaga ta bicara. Dek matu na magaga ta curita, tapi nareko engka anu makalalai talolongan. Engka anu masalah talolongan, ta samponi batu malepang, ajak nana letu lori tolainge. Gangkana ipamuleni, ubacanga pak doanga, nainapa upamulai we katelu. Lete ka dikek buruk sualie, ubacanga pak doanga, upamulai we katelu. Lete ka dikek buruk sualie, ubacanga pak doanga, upamulai we katelu. Begitu seterusnya. Dan proses penggalian dilanjutkan oleh para petugas. Makai mana petugas dek nasiaga etana jumpa mana ni tomatewe. Ternyata engkase di ke buruk mapatak kajenna. Ke buruk makun rai. Wetunna ikai iya heke buruk engkai lakai nahadere. Engka manatoi anak-anak nahadere mitai rikai ke buruk na indokna. Na akuasanna fongala ta'ala si senna pura ikahe ke burue jumpa tomatewe malopomu pataunna. Yakak menre isulei kacinna ternyata sukumu pawujudna. Selesai isulei kacinna ipalete ke burukna selesai ilmu makutana kak rilakaina. Maka dakak Pak Haji tahu siaga namate Ibu Aji. Nah sabayahe kejadiannya 2019. Gangkan nama kutana kama keda tahu siaga namate Ibu Aji. Mape bali makeda beneku ustaz mate tahun 2009. Siat tahun ni matena? 10 ni tahun matena na sukumu pawujudna.
Gangkana makutana kasih makedatabe Pak Haji, mamuare iya he iritai anu madece. Kira-kira agaro amalakna Ibu Haji. Monro mamekok lakena. Dek nasiaga etana, nakak rupanna menre, natapa mapebali makedana reko iya metoro pale nasabari ustaz. Dua kemungkinan. Maka dakak tegaena ya roh, maka yang pertama ia roh beneku guru pangaji. Sadia kini guru pangaji ya. Kemudian maka yang kedua, ia roh beneku dena sempajal 5 waktu sangadi kui masiji mak berejama. Materu wampai limanna nasabak marengerang rihat desek nanabita engka adanna fongallahu ta'ala rihat desek kudesie. Maka defongallahu ta'ala inna buyuti fi ardi al-masajidu. Nama jepunna bolaku rilebok natanai iya naritu masiji wa inna zuwari fiha ummaruha. Nama jepunna tau engkai siaraika rilebok natanai iya naritu tau engkai patuoi masiji aga betuanna nareko engkaki hadere mak berejama ri masiji pada itu laona nareko isiarewi fuang Allahu Ta'ala. Fatuba li abdin upuk pahase die ata, upuk pahase die rupa tau, tatahara fi baitihi, mappe pacime meniri bolana, summa zarani fi baiti, nainappa nasiareka ribolaku. Aga betuanna, mak jenne iri bolana, nainappa lauri masiji mak berejama, maka defongallahu ta'ala fa'alal mazuri ay yukrima zaira waji iri sesena ri siaraiye pakalebbi itau engkai siaraiwi aga betuanna samanna elo imakka defongala ta'ala waji iri seseku pakalebbi tau simata engkai hadere mak berejama gangkana kuniroden remak jello maka danigi tahu istiqamah malitutiwi sempajak berejama nari masiji cepat atau lambat ripitai yang tandra-tandrang araja akuasangenna puangi itulah makna minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nareko mak bicara sempajang itawe mega sewa-sewa wedding irampe. Di antaranya taparajaika at dampeng. Di antaranya taparajaika dampeng sempajange. Maka de topan ritata ia tu sempajange ia panaria semadece sempajan narupa tawe nareko napakesingiwi dua sewa-sewa. Ia panama kesis sempajan narupa tawe nareko napakesingiwi dua sewa-sewa. Tega yaro napakesingiwi jamanna sempajanna nania nareko pura ni najama sempajange napakesingiwi para kainna sempajanna. Jadi upakulingi sempajam malebi sempajam makesinge mesti ipadecengi pi dua sewa-sewa. Tapa kesingiwi jamanna dan yang kedua nareko pura niri jama tapa kesingi laloi para kainna aga betuanna tapa kesingiwi jamanna sempajata engkalalo ki jamai sempajange situru petunjukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunihe parlunna pak disengenge apa kulingi kunihe parlunna pak disengenge barak kuaga madecengi gauna sempajata termasuk tetonge termasuk nrokoe termasuk sujue termasuk tudange dan sebagainya tapadecengi jamanna karena itu yang menentukan sah dan tidaknya salat kita. Tetapi iaseng itu perlu jamanganna sempajange lebih perlu itu para kainna sempajange. Gangkana engka ayat rilalenna akorange makada fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin lompo pacalang napunai Thomas sempajange. Upakulingi fawailun
lil musallin lompo pacalang napunai Thomas sempajange. Pertanyaan, magiro na Thomas sempajange riasa lompo pacalang? Lanjutan na ayae, alladzina hum an salatihim sahun. Naya riasenge pas sempajan lolongan lompo pacalang, ia naritu alladzina hum an salatihim sahun. Ia naritu tahu tak kalupai pole ri sempajanna. Dena kedafong Allah Ta'ala alladzina hum fi salatihim sahun tak kalupai rilalas sempajanna. Tapi makedai tak kalupai pole ri sempajanna. Coba kulingi. Dena keda ayae alladzina hum fi salatihim sahun tau tak kalupai rilalas sempajan. Tetapi makede ayae alladzina hum an salatihim sahun ia naritu tahu tak kalupai pole ri sempajanna. Pertanyaan, maraga robedana tak kalupa rilalas sempajan nannya tak kalupa risaliwas sempajan, tak kalupa rilalas sempajan manusiawi. Tiga diaseng, mabiasa engkau Thomas sempajang, napai telun rakan najama, naseni patan rakan. Napai duan rakan najama, dek panapura matahiyat mamulang, materuk menrek tetong. Biasa ya roh. Nekia, taparajeka dampang, nareko engkau tahu tak kalupa rilalas sempajang, ajak mua nama gati ki melekele inan niap pakatunai. Nasaba ia tu tahu tak kalupa rilalas sempajang dua sabakna. Imagi madeceng iparengaran naripuange, liwa iparengaran naripuange, gangkana nalupewi kedo-kedo na sempajange. Wad dito jaji, engkau tahu tak kalupa rilalas sempajang tak kalupa metoiha. Nekia, nareko engkau tahu tak kalupa rilalas sempajang, ajak muatelekele ladai. Nasaba wedi jaji ia sengaja ipatak kalupa ripuange. Nasaba wedi jaji mancaji ak gurung risesena atau egai. Walangi contoh. Engka masiji uhadere kimam meraja. Ajakna urampe asenna masjid nanania kampona nasaba tesengamai. Tapi pastinya dek nama bela pole baranti. Ia rawat tue mateng kak tamak masijie. Pura manita kak bere imange napa kak tamak. Singkat cerita. Ternyata wetuna mak bere jamak tawe. Aku wasanna fongala ta'ala ia ropa imang. Nalupewi matahia mamulangi. Ia rawat tuku mas sempajang sirepe kat tetong sirepe kat tu dapat cama. Joka bere jamae normal rakaat pertama rakaat kedua. Sisena rakaat kedua ternyata Pak Imang materu menrek tetong. Dek nalepang matahia mamulang. Gangkana makmung ia engkeri mondrinna goramana makkada subhanallah. Ia ro ia mariwiringa watuero si bawa pacama. Nasabak goramana makmunge makkada subhanallah mu iya masalah to agar ro kejadian. Gangkana ujelin celingi pa imang ternyata tetongi pa imang. Nasabak uitai pa imat tetong gangkana macet toka menrek tetong. Nasabak menrek ka tetong macet topa cama tetong. Si senna madece tetoko nasabak dek na pajak gora makmunge makkada subhanallah ternyata si senna madece tetoko rewe itu dapat imang. Nasabak rewe tu dapat imang rewe tu dapat cama. Ia monro kak teto materu. Pertanyaan, aga nagau ia wetue. Tawaraje kak dampun. Makedai rumus napi kehie. Nareko tak kalupa ki rilalas sempajang. Nayal lupai matahia mamulange. Gangkana materu ki menrek tetong. Nareko depa nama dece tetota rewe ki tudang. Untuk matahia mamulang. Matengangi menrek natapa yang ngerang. En rewe ki tudang. Untuk matahia mamulang. Ia namua nareko madece ni tetonge.
Madecen ni tetonge. Napa yang ngeram maka dadek pale upura matahiyat mamulang? Majepuna reko iris sengi gauna, majepude nawet dikin rewet tudam matahiyat mamulang, ipat teruk mani sempajange. Itu tu imatu nasabak sujud sahawi wek kedua. Nih kia ternyata. Magani pa imam. Nasabak rewet itu dah. Pape balina ia ropa imang de nesengi ia hegaue. Gangkana risesena atau de nesengi tidak ada persoalan. Nasabak ia wisengi rumusna ia narosabak na monro kak materut tetong. Nasabak madece ni tetoku gara-gara tetona imangi. Yamin antaji persoalan nasabak waktu ketetong tapan reo ipa imang. Nasabak wisengi gauna gangkana monro kak materut tetot tajeng ipa imang. Tapi mompo si pak kutana, magani pak cama. Pape balina, mupak cama dek tona isengi, oleh karenanya tidak ada persoalan. Aga betul nanya guru maraja. Wedi jadi sengaja fong Allah Ta'ala, napa guru pak napa tak kalupa pak imam, nasabak elok mana napa guru jamaah mengenai lau-laona, gau tak nareko tak kalupa ki pole ritahia mamulangi. Ia nahiriaseng ipa kesingi zaman na sempajange, mesti engkau papak disengeng. Tak kalupa di lalas sempajang itu biasa. Tapi yang tidak biasa, alladzina hum an salatihim sahun, tak kalupa pole di sempajange. Pertanyaan, tegaro riasat tak kalupa pole di sempajange? Sepanjang bacaan kami, ia uruntue dua pat tafsiren atau pandritata. Neya riasenge tak kalupa pole di sempajange, ia naritu sengaja natunda-tunda sempajange. Tamak ni watue natuli monro tunda-tunda sempajange. Nul lewat dini mas sempajang dek panajame. Maka de topan ditata iya nahena kena alladzina hum an salatihim sahun. Nasaba engkah hak deset na nabita maka da kesin na amala iya naritu as-salatu ala waktiha mas sempajaki riwetuna. Engkau toh hak deset rampe maka da kesin na amala ia naritu as-salatu fi awwali waktiha mas sempajaki ripamulanna wettue. Ni kia yang menjadi tanda tanya. Tegaro riaseng pamulanna wettue. Jadi fakulingi, tegaro riaseng pamulanna wettue. Ternyata engkau hak deset na nabita, narampai nabita makada awalul wakti ridwanullah. Pamulanna wettue riona fong Allah Ta'ala. Wa awsatuhu rahmatullah. Patenganna wettue pammasena fong Allah Ta'ala. Wa akhiruhu afullah. Sementara capakna wettue adam pernah puang Allahu Ta'ala. Bapakulingi payman. Pamulanna wettue riona fong Allah Ta'ala. Patenganna wettue pammasena fong Allah Ta'ala. Capakna wettue adam pernah fong Allah Ta'ala. Pertanyaan, magiro nabita na makadai capakna wettue adam pernah fong Allah Ta'ala? Makadai topan ditata, itu isyarat. Itunda-tundai dek nari jama sempajange, sitongen na dosa na yaro. Sengaja ki tunda-tundai sempajange, sitongen na dosa na yaro. Tapi selama engkau muki jamai, namuri capakna wettue, nak dam pengesilalona ki puangi. Ne kiata farajeka dan engka ak gurung. Nabita nambage telui wetuna sempajange. Pamulanna, patenganna, capakna. Upakulingi, pamulanna, patenganna, capakna. Oleh karenanya pakutana makedai tegaena ro termasuk pamulanna sempajange. Tafarajeka dampe. Wetu isaye. Si tengana arwah, narapi si tengana 5 subuh. Wetuna isyai. Pakulingi, wetuna isyai. Mapamula si tengana arwah, narapi si tengana 5 subuh. Wetuna isyai. Makukuangi. Tabage telu niya rowetue. Berarti, kumacerama kak narapi si tengana asera, pamulan namu patu wetue. Sekalipun benar pedek magati rijama pedek makesing,
tapi agama tak malomo. Oleh karenanya narampe nabita telu wetu, pamulanna, patenganna, nenia capakna. Wetuku na hubungi panite ustaz, wedik garo pura pi isa napaki mameraja. Maka dekat tak kala pura cata apa ni mangaribi. Nah sabab utuku dihubungi mangaribi, maka dia siapa tahu di ngusas pura pi isa, maka dekat mau rekak si tongen naku pura pi isa, nah sabab kebetulan weni ahai, nah giliraku mapangaji di pesantrennya matuk ku subui. Oleh karenanya ku pura pi isa di pamulai acara matengek kan rewa. Waketorengi de usempak hadireki pengajiannya. Oleh karenanya kuat dingi pura mangaribi. Saya yakin magina pakuro permintaan jamaah nasabak nanggai macipi wetunna mangaribi si bawa Isa. Padahal de nareko elo ki pacipiri macipi tapi nareko elo ki sagenewi masagenai nasabak masagena mua agamata. Oleh karenanya pamulanna wettue tamana wettue gangkana rapi na yaro wetunna bagi teluna ta bagi teluni. Si tengana 5 narapi si tengana arua narapi si tengana 5 subuh iya naro ibage telu berarti narapi si tengana 10 sedi pamulan namu patu wetu tapi insyaallah dek matu narapi si tengana 10 sedi. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi tafarajeka dampe penafsiran yang kedua dan inilah yang perlu menjadi renungan kita semua. Alladzina hum an salatihim sahun. Tahu tak kalupai poleri sempajanna ia naritu najamai sempajange ne kiade napa dupai gau na sempajange rimun ripurana mas sempajang upakulingi najamai sempajange tapi si senna pura mak bereseleng ternyata nalupewi pak dupai gau na sempajange rimun ripurana mas sempajang tega diaseng wetutta mas sempaja sujuk ki naya hikmana sujue, filosofina sujue, ipalenna i rupa mapacitari onrok kami nam mariawai. Aga betuanna, ya ro sujue, napak guru ki sipak mapakatuna ale. Alamas sia-sia, mega sempaja purana jama, na ternyata liwet takak borokna. Alamas sia-sia, pura mas sempajang, na kia ternyata liwet sombonna. Iana heriaseng, tak kalupai poleri sempajanna. Waktu nama sempajang Allahu Akbar pongala ta'ala maraja. Tapi si senna pura mak bereseles samanna alena maraja. Waktu nama sempajang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagai komitmen assalamualaikum alemu tu menang. Samanna elo imak kedadek namu macilaka nareko iya pacilakaiko. Nekia ternyata asal mak bicarana tu 5 pedi unida colinna tawenatar. Itu berarti ia nahiriaseng alladzina hum an salatihim sahun takkalupai poleri sempajanna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utanga-tanga ispandue. Ternyata engkate manaka panitiai ia naritu mengembangkan akhlak sebagai akhlak generasi muda sebagai generasi digital melalui peristiwa Isra Mi'raj. Samanna ia Isra Mi'raj ta eloi dihubungkan si bawa akhlak na wijawijata. Gangkanna tafarajeka dampeng. Utanga-tanga mana ki engke hadere insyaallah maka simana ni sempajata. Amin. Neki tafarajeka dampeng. Sempajata alhamdulillah. Tapi magani sempajanna anakta. Wakulingi sempajata alhamdulillah. Tapi pertanyaan magani sempajanna anakta. Lokaki mak berejama di masjid pertanyaan magani sempajanna anakta. Bu, elokak makutana. Tapi ia hepape balinna idi nak bali wirila lengati. Ajak na tagilim mite sedeta. Agayaro. Kulok kaki mak berejama di masjid engkatom migaro anak tak macoy. Wakuling kulok kaki mak berejama di masjid engkatom migaro anak tak macoy. Nareko engkami alhamdulillah. Tapi nareko de igaga tegelau. Engkamu agaro jaminan maka damas sempajang yang anak tak risaliun.
Alamat sia-sia idi tomatoan na lisep masiji na ternyata anak ta dek na sempajang. Karenanya ta para jeka dampe Nabi Ibrahim alaihi salam na pak guru ki pak doangan rila lenna akorange na rampe pongala taala rila lenna surah Ibrahim. Doa na baca Nabi Ibrahim barak kuaga madecengi na patetto sempajange makutopa ropemo wija-wijanna mamuare pada na patetto manengi sempajange. Menurut tangga na topan ditata ia hepak doangan na Nabi Ibrahim makesing ibaca idi tomatoai surah Ibrahim. Maka dari pak doangan na Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah rekode usala surah Ibrahim ayat 42. Nah rekode usala surah Ibrahim ayat 42, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Betuana Rabbi ja'alni muqimas shalah. Puang, tapan cajilalo kak tau si mata patettongi sempajangi. Wa min zurriyati makutopa ropemo wija-wijaku mamuare pada na patettongi sempajangi. Aga betuana yahe sempajatta tapi ajak talupaiwi. Sempajanna wijatta. Walaki contoh. Andre Gurutta Mangkoso, pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso. Anakna Gurutta sek ditungkep mi. Andre Gurutta Mangkoso sek ditungkep mi anakna. Ia lagi makun raitopa. Dalle nana tomat ceramai makukuang. Singkat cerita, tahun 2015, 12 Januari 2015, Jaji Apona Gurutta di rumah sakit Parepare. Tetep pitu elekelee. Sekitar jam 10 pagi, engkani Gurutta pole Mangkoso lauri rumah sakit Parepare untuk mite Apona. Tamak Gurutta di rumah sakit, manessa matapak di rupanna Gurutta, tanrang aryo renungan na engka Apona. Selesai na bacanga pak doangan Apona, noli kak Gurutta mak depe. Maka de Gurutta, na engka na tu anakmu, ilalengatiku maka daka engka tona tu apota. Ternyata, ia mina puadanga Gurutta maka dena, ingat, sesukses apapun anakmu di dunia, kalau anakmu tidak melaksanakan salat, kesuksesannya itu tidak ada artinya karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Dek panagen siweni Apona Gurutta na parengerangi ni manitunna mengenai sempajanna Apona. Maka de Gurutta na si pujago-jagona anak murilino na rekodena sempajang ia tu kejagoan na dega gagunana nasaba ujung-ujungna ia tu anak mutama iranaka. Aga betuana paparengerang untuk idik mana tomatoai. Tajagai sempajata. Tapi ajak talupewi sempajanna wijatta. Makukuange mompo pakutana. Lalu aga nagau ta idi tomatoai. Barak kuaga weddingi madece sempajanna nenia ahlaket na wijatta. Taparajeka dampeng napak guru ki agamata rilalenna surah as-sajadah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Samanna elo imakeda fongala ta'ala tadi di anak tak nasabak telu sewa-sewa. Tadi di anak tak nasabak parengkalinganna. Tadi di anak tak nasabak pakitanna. Dan yang ketiga tadi di anak tak nasabak atinna. Maraga betuanna. Tadi di anak tak nasabak parengkalinganna. Tuli engkamu ki manenna riolona anak tak. Ajak tamangingi manenna. Nasabak selama engkamu ki mak bicara manenna riolona anak tak, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti berpengaruh kepada anak kita. Yang jadi persoalan hari ini,
engka tomatoa icau nenak ni kuanakna. Oleh karenanya yang pertama, orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak melalui pendengarannya. Tapi tapada jeka dampeng, ajak na anak mi bawang. Ajak na bicara mi bawang. Ajak na parengkalingan na mi bawang. Ne kiawal absara. Tadi ditoi anak tak nasabak pakitanna. Aga betuanna di samping manenaki, di samping tasuri anak tak masempajang, di samping tasuri anak tak mengaji, tapi tayangi contoh anak tak maka daya rotomatoan nama sempajang mua. Alamat sia-sia. Tasuru amai anak tak lo masiji emak berejama, tapi si senan rewa anak tak lo ribolai, ternyata na lolong itu matuan nasi ibu mimat TikTok. Tasuru amai anak tak lomak guru mengaji, nah ternyata anak tak de nengkanita itu matuan na mengaji. Oleh karenanya set digau si sebuah rekada mamosoi gau set die nainya ada si sebuah. Gangkana taparajeka dan peri baru. Nah rekoma cerama kak di baru biasa urampe maka daka ajak tasuroi anak tak lo masiji emak berejam. Biasa urampe, maka daka ajak tasuroi anak tak lo masiji emak berejama. Tapi tarendrengi anak tak lo masiji emak berejama. Si salah tuh. Ajak tasuroi anak tak lo masiji emak berejama. Tapi tarendrengi anak tak lo masiji emak berejama. Ia werek kadai dek nak betul maka da ajak tasuroi. Tetap disuruh, tapi yang paling penting ia naritu, tapi tayangi contoh anak ta, maka daya rotomatoanna mati nulu mua mas sempanya. Dan yang terakhir yang tak kalah penting, tadi di anak tak nasaba atinna, aga yahe pak doangan na tomatoai, ajak tamangingi melo doangan wijata. Pak doangan na tomatoai lori anakna, najamin nabita itarima rifongallahu ta'ala. Maka dia nabita salasun la turaddu da'watuhunna. Maka dia nabita engka telu tahu de nari tolak pak doanganna. Salah satu dari ketiganya ia naritu du'aul walidi ala waladi. Pak du'aul walidi li waladi. Pak doanganna tomatoai lori anakna. Pak doanganna tomatoai lori anakna. Aga betuanna doanya orang tua dijamin oleh Nabi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ne kia tafarajeka dampeng tiga naropak doanganna. Pappe balinna mega mua pak doanga wedding ibaca. Tapi sebagai penutup tafarajeka dampeng engka dua pak doangan elo urampe. Sedi mak bahasa Arab, sedi mak bahasa Ogi. Pak doangan mak bahasa Arae pak doangan nabita. Nabita nabacanga pak doangan sapisenna. Sahabatna sapisenna to. Ia naritu pangulut ta Abdullah ibnu Abbas. Pak doangan nabita na capu-capui ulunna ibnu Abbas. Nainapa nabaca nabita makada Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Upakulipi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Betuana puang papahangangi agama ia helapunganana nenia pak guru pak disengang maponcok mua bacana nekia namu tu maponcok ku masola ni antenai. Oleh karenanya upakulipi ciceng Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pak doangan nabita. Kung kaya anak tak mak depe tak capu-capu ulunna anak tak tabacangan ngiyaro. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang kedua, pak doangan bahasa Ogi. Ia he pak doangan pak doangan na emakku. Tabaraje kak dampeng. Engka kak tetomak bicara riolo tak maneng. Tania gara-gara amat cangan na tomak bicara. Tapi yakin gara-gara barakat na pak doangan na tomatoaku. Emakku almarhumah, ibunda saya almarhumah,
Tungke wewana mak jama, asal wewe mak jama, sengaja tamaita wakaten ni limanna wa tamaita we mau limanna. Tania gara-gara maunna mi bawang. Tapi upoji mengkalingai na pakuli-kuli pak doangenna. Nasaba ia pa napajak baca ro pak doangenna upalepok pilih maku. Nah ternyata selalu wampai limanna mak jama we mau limanna na pakuli-kuli pak doangenna mak bahasa ogi. Pertanyaan maraga pak doangenna kuampe ni limanna mak jama wengkalinga ni masalawa lauri nabita selesai masalawa ia mina pakuli-kuli makeda puang tapi tayang ni dece wijaku nana pitaya toka dece lino akhirah tapi tayang ni dece wijaku nana pitaya toka dece lino akhirah tapi tayang ni dece wijaku nana pitaya toka dece lino akhirah ia hepat doangan ala potomatoa dua maknana. Tiga yaro puang. Tapi tayang idece wijaku. Betuan napak doangan barak kuaga anak tak lolong idece. Tapi doa yang kedua mamuare ia rodece na lolongenge dek na tak kalupa laponganana rito matoana. Oleh karenanya puang. Tapi tayang idece wijaku nana pitaya toka dece lino akhirah. Idi sebagai orang tua mapunangi ki tanggung jawab untuk anak-anak tak manengi. Oleh karenanya, mudah-mudahan acara tak ini semakin menyemangati kita semua untuk pada cengi tepat takrifong Allah Ta'ala. Dan nia yang kedua, ipa kesingi apa cingenna atita. Yang ketiga, realitutiwi sempajak bereja makta dan tanggung jawab kita ia naritu. Tajagewi sempajata dan nia sempajanna wijawijata dan yang terakhir ia naritu ahlakna dan nia pembinaanna wijawijata karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira madeci niro ceramata rilalenna ieu mudah-mudahan engkang tak manang hadir rilalenna ieu paturungi baraka papolei pamase. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.